Cek cek. Tes tes tes. Putar. Tes 1 2. Tes tes.
Bannalahu pukahon tamaki baktianta ubani hita gadupan hiap mahita jongjong. Mandoding kita humbani haleluya nomor 417 ayat 1 pakoni ayat 2. Ibagas goran ni na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sito palangit, pakon tanohon. Marmalas ni uhur mahani marap pakon Jerusalem, anjaha marolop-olop mamangidasi, ganup hanima namar holong ni uhur bani. Marmalas ni uhur tumang mahani marap pakonsi. Ganup hanima namar pusok ni uhur mangidasi ginan. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, hak nai bata paridop ni uhur hubani haganupan jolma. Puji-pujian apa terima kasih do isombakon hanami hubamu. Halani pakop-kopmu ban nami. Yondoskon hamdo anakmu nasasadain huhamatean. Laho makop-kop hanami pardosaon. Pasu-pasu hama hanami namartupuon. Aselambin tubuh pangarapan na baru ban nami. Jana ibagas malas ni uhur hanami manuruskon horja apa tanggung jawab. Nadop yondoskon hamban nami. Ibagas Yesus Kristus. Ipadas hanami tonggo namion. Amen. Hundul makuria. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 306 ayat 1 pakoni ayat 2. Pada di
Riap mahita jongjong, martonggo mahita, sopotkon hita madosata, hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata, paridop ni uhur anjaha parholong ni ate humban nami jolma pardosaon. Doma ia tahun ham huban nami, ase iha holongi hanami hasoman nami doskon diri nami. Hape bani perguluhan nami ari-ari, gati doseng jupaham in humban nami. Gati doha nami mardomdom, marsubil rosi marmapas ni uhur dopak hasoman nami. Hurang doha nami palumbahon hasoman, bani parlaho na hurang dopak ham. Age kuriamu pe, gati dolang ihaholongi hanami humbani uhur na bersih. Gati lang mang perguruan hubani harosuni uhurmu hanami. Laho mandalankon tanggung jawab nami itongah-tongani kuriamu. Gabe harosuh nami sendiri hasa idalankon hanami. Naroh doha nami hulobeimu, mansopotkon dosa nami. Holong ateimu, marpangulaki mauhurmu mangidahan nami. Sasap ham mahaganup dosa namiin. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si hopkop hanami. Amin. Tangar anjaha hapor saya hita mahata ni naibata. Bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Paridop ni uhur anjaha pardear layak do Jahoba. Nanget man ringis anjaha paridop ni uhur bagal. Seng ibahen hubata romban hubani dosata. Anjaha seng ibalaskon bata romban hubani hajatonta. Songon idop ni uhur ni bapa bani ni ombahni. Sonaido idop ni uhur ni Jahoba bani sagala nama kabiarisi. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Halaniai, pataridahkon hita tanda-tanda ni perguluhan nabayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amen hundul ma kuria. Mandoding kita humbani haleluya nomor 350 ayat 4 pakoni ayat 5. Sai
Riap mahita jongjong. Saksihon hita mahapor saya ontain. Songon na sinaksihon ni haganup halak na por saya bani sap tanohon. Au por saya bani na ibata bapa. Pargogo na so tarimbang na manopalangit pakon tanohon. Au por saya bani Jesus Kristus, anak ni naibata na sasadain, indo tuhata, na tinubukon ni si Maria, sanggah nape haliaban, marhitay tondoy na pasing, na mararon na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, matay anjaha itanom, turun hunagori turu, mulak manggolu humbani na matay, bani are patuluhon. Naik ku surga, anja hundul isyamun ni naibata bapa. Pargogo naso tarimbangin. Punjay ma iya mulak magira, laho mangmumi halak na manggolu pakon nadok mate. Ahu por saya bani tondui na pasing. Bani kuria parsadaan na mapasingin. Parsahoran ni segala na mapasingin. Bani hasasapan ni dosa. Bani parkuhon ni akula, pakon bani haguluhan na sadokah ni dokah ni. Amin. Hundul makuria. Mandoding kita humbani haleluya. Nomor 347 ayat sada pakon ni ayat 4. Bataganupan. Bapak Inang Sunai Age Nama Poso, sadalan bani Ranggini Horja Kuria, bani bulan April ipamasahita do pesta Kuria GKPS Jenderal Sudirman. Hanyai duma itu dok kita asomanta nagabi panitia, tokinari ipamasahita ma pelantikan hubani asomanta ase mangaturhon haganupan horja sadalan bani programai. Ase mandoding mahita. Mandoding mahita, haleluya nomor 375, ayat sada pakon ayat tolu sanggah mandodingon, ase romana siam
panitia na dokter bentuk na lawi lantik. Kita haganupan na hinokap ni Tuhan ta Yesus Kristus. Lau mendalankan pakon meningkatkan pelaksanaan tugas pandiloon pakon suruhan gereja, sunai age pelaksanaan program kerja ni kuriaon, ibentuk do panitia lau manatang horja pesta kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman, napa 70 tahun kon tahun 2020 sada. Marhite panitiaon, yarapkon do boy lebih ipikiri, upaya-upaya lahu makamalaskan parjongjong ni kuria ni Tuhan ta GKPS Jalan Jenderal Sudirman on na ipukah humbani tanggal 1 April 1950 sada nari das bani panorangon. Ase boy torsamar dalan horjain ya dongkon pimpinan harian majelis jemaat GKPS Jemaat Jalan Jenderal Sudirman ondo rapat pembentukan panitia rap pakon pengurus sektor pengurus seksi sonai age tupuan. Anjasi dia na terpilih, jongjong donuan nalahu manjalo tugas wewenang pakun tanggung jawab na romban bani ketentuan peraturan GKPS pasalai. Nasya masoman sahorja, nadop terpilih gabe panitia pesta hari ulang tahun 70 tahun kon kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon, bani pelaksanaan ni horja nasyam, sadalan hubani program kerja ni jematon, martanggung jawab donasyam hubani pimpinan harian majelis jemaat kuriaon. Janah maningoni pada nasyam do laporan bani akhir horja nasyam. Si usahon nasyam do upaya nalau mensukseskan perayaan ulang tahun ni kuriaon, marhite pesta kuria, na i program monhita nalaho pado raskon horja pangidangion i tongah-tongah ni kuriaon. Gabe sitiruan manasyam, bani horja nodop yondoskon hubani nasyam. Saya somani hidup ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus manasyam, mandalankon horja nasyam ai. Mandoding kita usai. Mandoding kita usai, haleluya nomor 110 aluh, ayat sada pakon ayat tolu. Yo
Surat keputusan pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar nomor 32 garing A titik 1 titik 1 gatar 1 Romawi garing 2021 tentang pengangkatan panitia pesta kuliah ataupun hari ulang tahun ke-30 tahun 2021 GKPS Jemaat Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar menimbang dalam rangka memperingati hari ulang tahun GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar yang ke-70 tahun 2021 dirasa perlu menetapkan panitia pesta kuliah ataupun pesta hari ulang tahun. Mengingat 1. Tata dasar dan tata laksana GKPS. 2. Visi misi GKPS. 3. Program kerja GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar tahun 2021. Memperhatikan keputusan rapat pembentukan panitia pesta kuliah pesta HUT ke-70 tahun 2021 GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar dengan pengurus sektor, pengurus seksi, pengurus tupuan pada tanggal 13 Maret 2021 memutuskan menetapkan pertama mengangkat panitia pesta kuliah pesta HUT GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar ke-70 tahun 2021 seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, pelaksanaan pesta kuliah ataupun pesta HUT kuliah GKPS Jalan Jenderal Sudirman diadakan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021. Ketiga, bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 14 Maret 2021. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Ketua Pengantar Jemaat Situa Dharma Serpin Purba Sarjana Hukum ditandatangani. Sekretaris Situa Jan Ridwan Sumbayak Sarjana Hukum ditandatangani. Tembusan Pendeta, pengurus GKPS Resort Siantar 1, pengurus sektor, pengurus seksi tupuan bertinggal. Sebelum kami bacakan lampiran surat keputusan nama-nama panitia, nama-nama yang kami panggilkan selain daripada panitia besar yang duduk di bangku supaya nanti berdiri di tempat. Lampiran surat keputusan pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar nomor 32 garing A titik 1 titik 1 gatar 1 Romawi garing 2021 tanggal 14 Maret 2021. Nama-nama panitia pesta kuliah pesta HUT GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar ke-70 tahun 2021. Ketua Ibtu Suit Purba Sarjana Hukum Master Hukum. Wakil Ketua Dr. Sahdra Saragi. Sekretaris Resmadia Girsang. Wakil Sekretaris Ardi Surya Erikson Sinaga Sarjana Pendidikan. Bendahara Pipin Juliana Purba SP. Seksi Ibadah Pendeta Marlan Damanik, Sarjana Teologi selaku koordinator. Pendeta Leni Marintan Damanik, STH selaku anggota. Penginjil Hormaita Saragi selaku anggota. Seksi acara kegiatan Situa Joner Damanik, SP selaku koordinator. Sebastian Saragi, Magister Kom selaku anggota. Heri Ramatuah Girsang selaku anggota. Dennis Nenggolan selaku anggota. Daniel Purba Sarjana Ekonomi selaku anggota. Arpento Lingga sebagai anggota.
Seksi Dana, Samas Insinyur Benri Sipayung, selaku koordinator, Insinyur Joni Hakim Purba, selaku anggota, Hotman Saragih SH MH, selaku anggota, dan seluruh bendahara sektor 1 sampai dengan bendahara sektor 9. Seksi konsumsi, Samas Insinyur Parida Damanik selaku koordinator, Doktoranda Henny Haloho selaku anggota, Seksi Inang Jemaat GKPS Sudirman, Seksi Namaposo Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Seksi perlengkapan multimedia dokumentasi, Samas Eleven Sidauruk selaku koordinator, Marulam Simarmata SP MSI selaku anggota, Jimmy Purba selaku anggota, Wanda Purba selaku anggota, Seksi Namaposo selaku anggota, Samas Jansarlin Purba selaku anggota, Samas Nurdin Purba selaku anggota. Seksi keamanan ataupun parkir, Marjani Simarmata, dibantu dengan Seksi Namaposo Jemaat GKPS Sudirman. Seksi pengarahan massa, seluruh pengurus sektor 1 sampai 9, pengurus seksi, demikian juga pengurus tupuan. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, Ketua Pengantar Jemaat Situa Dharma Serpin Purba Sarjana Hukum ditandatangani, Sekretaris Jemaat Situa Jan Ridwan Sumbayak Sarjana Hukum ditandatangani. Ibagas goran nine bata bapa, anak pakontondina pasing, sadarion, Minggu letare tanggal 14 Maret 2020 sada, ilantik manasiam gabe panitia pesta hari ulang tahun Kuria, napa 70 tahun kon tahun 2020 sada, GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Saya somani hidup niurni tuan nebata manasiam, nalaho makor jahon horja ai haganupan. Amin. Asisonari tentang kami menasiam sahalak mewakili alani kituata atau terpilih berhalangan tugas Asyondus Mabani wakil ketua lamar sahab. Benasiam dopak konasiam makurien. Shalom untuk Shalom. kita semua. Shalom. Kami bersyukur kepada Tuhan pada tahun ini melalui pengurus harian di GKPS Jalan Jenderal Sudirman diberikan kepercayaan, diberikan tugas menjadi panitia. Kami akan berupaya, waktu kita tidak lama, sekitar 1 bulan. Kalau tidak salah tahun lalu tidak ada ya, karena situasi masih pandemi. Sekarang pun masih pandemi sehingga nanti akan banyak penyesuaian dalam acara. Tetapi kita berharap itu semua tidak mengurangi peringatan kita akan ulang tahun gereja ini. Kami mengharapkan dukungan, doa dari kita semua, partisipasi dari kita semua, sehingga acara ulang tahun ini bisa kita persiapkan dengan baik dan nanti bisa terlaksana dengan baik. Sonaimat, terima kasih. Ya, terima kasih. Dopak konasiam mause kubani mimbar. Asih bani haganupan nasura uhurta, yondosko kita bani Tuhan martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami ibagas Yesus Kristus Raja ni kuriain. Terima kasih maha isumbah kanur nami hubamu Bapa.
Halani hidup ni urmu na tongtong marmudu-mudu kuriamu, mariteon ni horja ni juak-juakmu. Ida hamdo homa ale Tuhan, si dia soman nami nadop ipabakit kuriamu, gabi panitia pesta hari ulang tahun kuriaon, pap 70 tahun kon. Jong si dia ijon manjala horjain, halanya itu ase mangelek mahanami hubamu, saya tambahi hama bani si dia si bere-bere ni todina pasing, ase lambin maruhur, jana lambin margogo si dia, laho mandalangkon hor jana dop ondos bani si dia. Ase diut marite hor jani si dia lambin talar, rolong apa hidup ni urmu, pakon pasu-pasumu bani haganupan jolma. Jana patubuh hama bani si dia, uhur nama parbahenan nama dear dopa kam, dopa kuriamu, pakon dopa asuman jolma. Ase lambin marsangap janah marmulia goranmu itanaon. Amin. Mulak manasyam. Hubata ganupan Bapak Inang sunaige niombah nama poso, sadalan hubani surat ni pimpinan sinode GKPS, sekaligus melanjuti surat ni pengurus GKPS, Resort Santarsada, naroh tonga-tonga ni kuriata, sadarion, patandahon do tonga-tonga ni kuria GKPS Sudirman, aima tenaga magang, pakon pikar na itempatkan ku GKPS Resort Santarsada telah mengidangi kerja atau melaksanakan studi atau magang tengah-tengah ni na dua kuliah tene baik Sudirman pakon GKPS Marihat. Alaniai baina siam na dua asia tangkanami ma bani jade Eklesia Kristi Saragi SSI Teol Aserok Lobei sonai humani pikar pendeta Citra Ayu Sepayung Aseroma Jongjong Manasami Lobei. Ya, jadi hubat taganupan sedia na duaon songon na sebut namin ok kanai na perlobi aima surat ni pimpinan sinode GKPS, sonai humani surat ni pengurus GKPS Resort Santarsada, tenaga magang aima goran jade Eklesia Kristi Saragi SSI Teol, asal sekolah Tinggi Filsafat Geologi Jakarta. Maksud tujuan ni magang hitung-hitungan ni GKPS Resort Santarsada aima melaksanakan magang IGKPS Resort Santarsada sebagai persiapan menjadi pikar IGKPS. Aima beruta, aima sabola anan nami. Ini. Napa duahon tenaga pikar, nomor goran pikar pendeta Citra Ayu Sepayung. Jadi pikir tahun inang pendeta Tokyan tugas sebelum ni aima ditempatkan sebagai pegawai Departemen Pelayanan GKPS IRBM GKPS. Tugas disunari aima pikar IGKPS Resort Santarsada. Ya, sunaima perkenalan tunga-tunga ni kuda tahun janah tapdongkoli. Nah, ia perlu sedia hitung-hitungan di Kuriata GKPS Sudirman, baik sesama majelis kita na dongi kuriaon, tunai agi jemaat nalau mangidang kita, ase sambut kita ma jalo kita ma sedia na dua bakurja hitung-hitungan di kuria GKPS Sudirman secara khusus. Terima kasih ma, undul mana siap. Ting-ting atau penjelasan ting-ting batas sadarion Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021.
naperlobe otangan sidang jemaat. Yotang hubani hita anggota jemaat Kuriaon, aima selaku anggota sidi, ase sirsir holi roh mandihuti sidang jemaat, bani materi sidang, laporan pertanggungjawaban kerja, sonaya keuangan tahun 2020, aima nai pemasahita sadarion, minggu tanggal 14 Maret tahun 2000 sada, siluk keluar kebaktian minggu siangon. Jadi salinari bani anggota jemaat salose holi acara kebaktian minggu siangon ulang turmula kita zope dobe hita nalau mandihuti sidang aima laporan ni kerja tahun 2020 Kuriaon. Na paduahon otangan sidang jemaat. Yotang hubani hita use selaku anggota jemaat Kuriaon, anggota sidi, ase sirsir usero mandihuti sidang jemaat aima nalaho mamilih calon samas, sonai humani calon situa na ipa masahita bani minggu naloroh tanggal 21 Maret tahun 2021 seluruh keluar kebaktian minggu siang. Masih ingat kita bemai on ma tugah-tugah otangan na perlobei baru hari minggu nuse otangan tugah-tugah na paduahon. Jadi batak kenupan Bapak Inang domadong iting tingta sadarion domu hubani tahapan-tahapan sadalan hubani tata dasar tata laksana GKPS na baru domebe kita tahapan-tahapan pemilihan samas pengangkatan samas. Jadi na terakhir bani peraturanai aima sidang jemaat lalau memilih menetapkan samas sunai ge situa. Salinari gomos roh bemeita bani minggu na roh nuse. Na mangiut penjelasan ting-ting tugas-tugas atape otangan na perlobe. Yotang hubani haganuk anggota majelis jemaat Kuriaon, pakon ketua seksi non majelis, nadong itong ato ni Kuria Sudirman, ase sirsir humani roh mandihuti aima sidang GKPS Resort Santarsada, na ipamasa bani hari Sabtu naloroh tanggal 27 Maret 2021 pukul siawib Marianan IGKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Ase masih diingatan mahita anggota majelis jemaat nadong Kuriaon. Na parpudi patandahon anggota jemaat nabaru. Taruh tambah Kuriaon. Aima keluarga Bapak Pendeta Josia Siboro, sarjana teologia MM, Pakon Inang, Roslina Megawati Borusinaga, Pakon dua halak nyombah ni sedia, aima nyombah naburu. Keluargaon pindah Kuria, Uncemat GKPS Sari Matondang, ajana sedia atape keluarga pendetaon sonariai maralamat jalan bola kaki sektor onom Kuriaon. Mulai sadarion sah kiraon ma keluarga pendetata menjadi anggota jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Asyotang kanami jongjong manasyam tempat. Makasih mak. Naparpudi on gomos ipangindok kanami ang gulang adong abad ase tetap ma sesuai dengan jadwalon iroi hita par mingguat tatene. Jadi ang guidah kanami hallobion lang sesuai dengan prokes bihita. Dong naopat sa bangko sa balasok kidah kanami. Tene. Jadi
Jadwal kebaktian minggu naloro. Kebaktian minggu pagi Aima sektor 4 5 pakononom. Kebaktian minggu siang siah 30 sektor 7 8 pakosiah. Kebaktian minggu sore sektor sada 2 pakon sektor tolu. Aima tanggal 21 bulan tolu tahun 2021. Asyeng goboi sesuai dengan jadwal sektor Aima hitaro. Aidomi sita asi bagi hita asi tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak ini, menjaga kerumunan. Sonaima ting-ting, sonaima penjelasan ting-ting, sonaima patandahon bata bani panorangon, bani perhatian terombang. Kami terima kasih. Martonggo maita. Terima kasih ma sombah nami hubamu Tuhan bani panorangon. Ihap kok kanami Tuhan. Bagas panramutunmu dipermudu-muduham do pihanami. Das bani panorangon boy hanami tongtong bagori ni kuriamu. Bapa inang sunaya ginumbah bagas nasihat mamukah usi mangulaki parsaruan nami pokon ham bani kebaktian minggu nami sadarion naigi minggu kebaktian panggi nasugut dan ayuduti bani kebaktian napadualion minggu siangon. Bapa bani haganupan nadop ipatugah kanami tonga-tonga ni kurion baik main nalaho si hodahanokon sadarion maretihon ni sidang jemaat aima laporan ni majelis bani horja na ihorjahon tahun 2020 nasalpu sunai mani bani piga-piga horja nalaho si hodahanokon uluben narion domu hubani jadwal ni nadong tetap kun ikurion bakun hagrup tene korja bangi dangi tonga-tonga ni kuria ke KPS Sudirman sunaya ge iki KPS Resort Santarsada haganu panin bapa ion duskun hanami mahubamu bastu maham tampur tangan maham benami haganupan susnimai majelis jemaat sunaya ge anggota jemaat setongtong hanami ibagas hasadaun makkur zahunin boy torsa madalan ibagas nadiar bani hamuliaun ni kurang. Bapa tokinari siholma bogi hanami tadah ni partunjon nami marhitihon ni hatamu nabi nadas ni juakmu aima bapak pendeta resort nami asibui hamalabah ni hauron nami tondui muton dina passing mana meranan ibagas pikiran nami alaho manrajai atape memberi pengarusiun huben nami ase hatamuin tokinari boy izalu hanami iarusi hanami dana iozak kanami bani na mandalani golu sigan panarion terlebih Tuhan bani masa-masa situasi pandemi virus COVID-19 bani penorangon padoh kam tong-tong hanami kumbanin parna buritanin jagai ham hanami setong-tong hanami Tuhan bani guluh nam sigan panari tong-tong bagas gok malas nihur Bapa dosa panglanggaron nami mangindo mangelek kanami hubamu marpangulaki mauhurumu sasap kamain Bapa asa tongtong hanami patut haon dosan ni pasu-pasu apa malas nihur pita na humbamu on matonggo elek-elek nami hubamu Tuhan jaloham hanami pita ibagas goran anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami namanggul amin. Paimai bukit Mandoding kita ubah haleluya nomor 120 siap ayat sada ayat tolu.
damay ni naibata na mangatasi sagala hauhuron. Inmaman ramot kon uhur pa kon pikiran na siyam, ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amen. Hata ni Tuhan bata, buka hita humbani Efesus bindu 2, ayat 1 da subani ayat 10. Efesus bindu 2 ayat 1 da subani ayat 10. Uidoray tampilon ayat ni bani layar tene. Basa hita margatihan hupukah kumbani ayat na parlobi. Ipaguluh na ibata jolma namati ibagas dosani. Nasyampe nadupmati hinan halani panlanggaron apa dosa na siyam. Rap konsidiado hinan agihita haganup, makurjahon hisap-hisap ni daging ta, ay maibagas na ipaihut-ihut hita, sura-sura ni dagingin hinan, apa rosuh-rosuh ni, jadi jolma sigilaan do hita, humbani biak ni hinan, sohon nalegan ay. Ipaguluh do hita rapkon Kristus, sagala nadupmati ibagas panlanggaron, halani idop ni uhur ni do ase maluah na siyam. Ase ipatuduhkon bani panorang na sihol roh ope, surung ni habayakon ni, marhitay baggal ni hasabaron ni bata ibagas Kristo Jesus. Sedo humbani horja ase ulang adong na mamuji diri. Terima kasih mau bata haganupan. Shalom. Mingguta minggu naima letare. No kando may bayan bani konsepon. Letare artini marmalas niuhur. Lakuboto malas niuhur na siyam sogoton. Tapi malas niuhur hu boy pajupah bohi pakon na siyam. Agepe. Songon acara televisi, siapa dia? Lang pala jelaskan. Ngada siyam duay, alanyay, tanda ni malas ni uhurta, ya tutu, adong do salam kopit ba ni sekitar tataw kita songonon malobe, keliling tene. Isamping tabay, lang mungkin, baik kita masonon, horas, salam kopit, ay do. Ay mamalas ni uhur. Langong ga inipihok kita, langong ga hunipihon, au hunduli samping nikahaan nokan. Ay pemalas ni hurday. Langong ga inipihon na siyami samping na siyam hundul rap. Langong ga ibayang kunhita, kuasa ni Tuhan, memberi panorang bata boy beribadah, di bawah maupun di atas. Haganupan hita, boy marmalas ni uhur, hati ya gembira adalah obat. Bapak inang, kita ganupan, ahado tujuan ni surat ni Apostel Petruson, Apostel Pauluson, hubani Kuria Efesus. Masih pala ibain sonay penjabaran mulai ayat 1 das kubani ayat 10. Tujuannya sederhana do. Ase sedia makamalaskon idop nyuhur ni naibata na do pijalu sedia. Ase Kuria Efesusai membotoh status masa lalu adalah
menuju kepada kematian, tapi status baru menerima kehidupan. Jadi ay mamalas niuhur Bapak Inang. Bani natuari coba do membahas sada renungan daily breed. Adong sada tulisan songonon ya tahun 1985 adong namargoran Anthony Ray Hinton. Idakwa membunuh 2 halak manajer restoran. Ia ijebak halani ia dawohum bani TKP sebetulnya ia ipitnah ijebak hasumanni. Padahal lang yang terlibat. Halanay ponis pengadilan maka tahun harus hukuman mati. Setiap hari ia mengidah ang godoma mirlup-irlup lampu berarti kawanni adong hukuman mati. Ahadon ini si Rayon hubani na mampitnah siyay. Kalau saya mati, maka saya akan pergi ke surga. Tapi kalian mau kemana pergi? Bayangkan hita bani situasi na genting na darurat. Ia boy malas nyuhur ilobe-lobe ni bata. Dan dia memaafkan sada pernyataan iba ni persidangan. Kalau saya mati, maka saya pergi ke surga. Tapi kalau kalian mau pergi kemana? Anjaha Bapak Inang, ay menjadi salah sada pergumulan ia mampu malas niuhur ni nadok manjalo haluahon bani Tuhan Yesus. Boy mataluhon parutolon si begelan. Bani goluh ni. Nalangia makorjahon. Tapi ia tertuduh, tersangka, terpidana dan ingin dieksekusi mati. Tapi hari Jumat Agung 2015 bani sidang pidana membebaskan Ray oleh Mahkamah Agung Amerika. Selama 30 tahun, Ray memiliki pengharapan melampaui percobaan ini. Nini, sukacita yang kumiliki tidak dapat direnggut dariku di dalam penjara. Nah onma sada letare na maksudkon. Sedo maksudnya ang gumar malas nyuhur tartawa terus. Langsung na maksud ni. Malas do huru ang guham senyum-senyum. Nay do lagway kan? Malas do huru ang guham senyum-senyum. Tapi ang senyum terus pusok duru. Berarti songon na mardalan niya ay kan do. Ay naburitan doay. Kan doang do lagu sunay. Malas do uru anggo ham senyum-senyum. Tapi anggo senyum terus, kebaktian senyum, laumangan senyum, lewat kalak senyum, ay si sukunon doay. Lang letari ay. Tapi letari ay man na ialami ni si Ray. Na ialami ni Paulus. Iidah. Iahap kondo pergumulan tantangan ni Kuria Efesus bani panorang ijia. Agepe ipenjara ia tetap bersyukur. Agepe ibaga status tahanan ia mampu membain suraton. Ikirim kubani Kuria Efesus nahatahonon pergumulan ni Efesus. Ageba ni panorang Paulus bani catatan penginjilan ikisah para rasul 10 siah. Itu adalah tantangan yang besar. Persoalan ihadapi jemaat ay wagal tumang. Anggo idingat na siyam Dewi Artemis. Humbani patung na berbentuk daboru ay. Luar biasa fanatis ni masyarakat bani panorangay. Tapi ahana masa. Injil diberitakan. Injil bertumbuh. Pertambahan jemaat Efesus sangat signifikan. Isi sinaligan bani panorang na Kristen na terjebak bani rutinitas. Tapi justru adong di tengah-tengah tukang sihir.
Datu humbani ginoper ni malim ni halak Jahudi. Aima ginoper anak ni malim skiwa. Tapi ahana masa Bapak Inang. On mana ipatugah. Italuhon kuasa ni na ibatado maritihon ni ambilan Injil na ibuan ni Paulus ku Efesus bani panorang ijia. Kuasa-kuasa hagulapan bani panorang ay. Halanya bani ayat 1 das ku bani ayat 4 pati patugah. Hinan sonay doon na siyam. Manumbah bani awang-awang, pakon bani naligan, okultisme pakon naligan. Hinan ay paingat kon status ni Kuria Efesus bani paima manjalo ambilan na madiyar. Nini nasyampe na dop mati hinando halani panlanggar rapadosa na siyam. Na hinarjo na siyam mangihut kon panorang ni dunion, mengikutkan jalan dunia. Mangihut kon rosu ni na merkuasa iawang-awang. Aku botoh atak dong dope bani zamanon por saya bani horoskopisme pakon naligante ne. Bahat dope ay namasa itong atongan ni dunion. Tapi atahon ni John hinan. Nasosiat hata doon na siyam. Orang durhaka. Ang kuya tahod ba ni ayat 2 ay. Ay matondoy na marhorja nuani bagas jolma nasosiat hata. Rap konsideado hinan agihita haganu makurjaon hisap-hisap ni dagingta. Tapi nini ba ni ayat 5, ayat 4. Tapi bayak, naibatan na bayak, bani idop nyuhur hala ni holong ni nabaggalin ipagoluh dohi tarap kon Kristus. On mamalas nyuhur si baggalan bata. Pergumulan boleh saja menerpa setiap keluarga, pribadi, di dalam profesi dan lain-lain. Tapi iman percaya kita selalu hidup manggoluh halanyaha kita mengahapkon adong sada habayuan ni bagas goluta bahwa saya telah diselamatkan Tuhan dari kematian. Halani hamatian, halani hamartia dosa na baggalay. Tuhan bisa menyelesaikan pelanggaran yang besar. Hukuman mati menjadi hukuman ya ringan. Tapi anggo ijon kebebasan manggoluh ay lang lobi maay. Doon na siyol, ipatuga hison, refleksi ni bata, Bapak Inang, sukusukun ba ni na siyam? Naizado diaran, mantan pareman jadi pandita atau mantan pandita jadi pareman? Iya, diarando, ang ipilih man na dua ay lang dong pilih hobe. Dia rando mantan pareman jadi pandita. Daripada mantan pandita jadi pareman. Ay bukan. Ay nini purus na salpo doay lang nikway. Nini belman ay dia rando dalaway. So nga hitawon memang mantan ahadon napatut eksekusi do hitawon. Ay do banyak sada dus banyak tolukan. Aturan mati do hitahalan ni dosata. Tapi puji Tuhan kita bisa hidup di dalam Kristus. Artinya si buanon tahun bani ibadahon pertama dom masak kambona hita bani parmati pakon parpuhon ni Kristus. Amin. Artinya hita mati bani dosata bani persilang ni Kristus ay dan diselesaikan bangkit dari kematian hidup di dalam Kristus. Ay do pandidion na passing sabutul ni. Marhitiyon ni pandidion na pasingay ipaingat setiap hal na roh gereja bahwa hita do masakambona bani parmati pakon parpuhan ni Kristus lang doh kanjay artinya hita manjalo kehidupan na humbani Kristus ay rap pakon Kristus Jesus do hita ipapuho anjaha ipabakit do hita hugom-goman na guriatas ibagas Kristus Jesus ayat onomay. Alse ipatuduh kon bani panorang nasihol roh
ope surung ni habayakon ni marhitay bagal ni habasaron ni naibata. Haganupan ay lang usahata. Haganupan ay lang halani diar gabita. Semua itu adalah anugerah yang cuma-cuma. Sola gratia. Langadong boy hita makorjahon na madiar asimaluah kita. Pasti sihol ham makorjahon na madiar patar dong dotong lepakmu. Kenai dong? Agepe dong materlatih kita untuk makorjahon na madiar. Pada satu saat ada kekurangan kita. Nobody perfect. Tidak ada yang sempurna. Tapi keselamatan na humbani Tuhan ay makeselamatan na membuat malas nyuhur. Sedo humbani horja asiulang adong na memuji diri, membanggakan diri. Banggakanlah Kristus. Muliakanlah Tuhan. Aido na palua ko kita. Hujaido hita martarima kasih. Bapak inang hita haganupan. On bani panguzung ini ambilan tahun, justru ijaido intini menjadi muara ni penyelamatan ciptaan baru ibagas ambilan tahun domai patugah bahwa nini bani ayat 10 hai ay jadi-jadian ni dohita na tinopa ibagas Kristus Yesus bani horjan na madiar huzay do hita ipasirsir na ibatahinan, ase ibagas ay hita marparlaho. Ternyata tujuan penciptaan itu jelas. Ase goluh ni jolma ay manggoluh ibagas horja na madiar. Yang memelihara samarti, mampu menata kehidupan manusia dan lingkungan alam semesta. Nah itu tujuan nih. Artinya Bapak inang hita haganupan amal na ibain hita ay madampak buah ni nadop ipaluah Yesus Kristus hita. Sedo sarana ase maluah hita. Jadi lang alat untuk mencapai tujuan tapi dampak ya songon tema tayo tahunon tene. Persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Setiap persekutuan, pesta ulang tahun, domay bayan no kanay pelantikan tene, Pak Dokter. Adalah pesta persekutuan yang berdampak. Bukan hanya secara historis mengenang, tapi melakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin holi rapat atau patar hita. Mari kita rancang, mari kita desain program kita itu. Dampak apa yang mau dibuat? Melalui HUT. Ya, anggo pesta perak 25 tahun, pesta omas 50 tahun metene. Tapi holi pesta 70 tahun manok kanay utangaray. Boy mara masuk kayo ba di jubileum GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Tujuan ni ay maasihita berbuah, punya dampak. Ibagas iya do hita boy marbuah. Lang mungkin rating ay marbuah anggolang pakon bonani. Guluh taon ay maguluh na marsadaon huban ni Kristus. Ikatan persekutuan yang tidak boleh putus. Tentu ay dohoma ase berdampak perguluhan ni na porseay. Halanay guluh tayo maguluh na ipabayo itopa ibagas Tuhan Yesus. Patut do hita marletare halani holong hidup nyuhur ni Tuhan. Bangga do hita bani status na baru bahwa kita telah diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Imago Dei yang baru. Yang membuahkan kebaikan. Tantangan tidak menjadi penghalang. Beban tanggung jawab tidak menjadi penghalang untuk mau berbuah. Au petugah benina siam sunari. Kesaksian mon. Anggoron siam hurumahku izalan sipang sepadanay.
adongi zai bonani rambutan nangko sekretarista do maroh ku zai. 4 tahun na lewat, ibu iskon panako do buahnya. Ihabisi. Tapi lang ay jadi perenungan do baku. Tapi halani iberei ng panditon dutong pupuk marhito ni pupuk na dong bungay zai. Dia terus berbuah. 4 tahun na lewat sampai sa darion, marbuah terus non-stop. Langong gadong kuida sumunay rambutan. Non-stop langong ga putus buah ni. Pasambung, buah bunga, buah bunga, buah bunga. Terus, nabudari takuhala kusi. Dong to bunga ni, paturut natading perbagyanan diri. Biasaan yang ang sermon hanami, ang bahat buah ni, ubuan doy ba ni sermon. Masilisimat. Tapi hala ni pembuat ikawan tong artinya songonon, sederhana tu mah. Langa dong keluarga na lang menghadapi masalah. Kita selalu hidup di dalam berbagai tantangan. Kan itu kan? Tapi lang hala ni tantangan ay hita lang marmalas ni uhur. Tapi tetap berdampak kepada perbuatan baik. Membuat hubani dalam ni Tuhan. Nah, tu perbuatan baik itu adalah ada sesuatu komunikasi yang baik. Ada sesuatu perbuatan yang baik. Pelayanan kasih. Ang kubani kipanitaan noon di istilah ni pra-jubileum. Prahut. Kegiatan seksi. Nah artinya pra ay lebih besar daripada parti ni. RTP atau pesta ni. Ay do na taridah buah ay tinay Bapak Inang. Halanyay bersyukurlah. Mar terima kasih mar malas nyuhur mar letari mahita. Halani Tuhan aido na memberi haluahon hubata hanya oleh anugerah Tuhan. Amin martongko mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami baga Jesus Kristus. Diate itu pasombahan nami hubamu Bapa. Halani ipaluah kamduhan nami humbani uhum hamatean halani dosa pakun palanggaron nami. Nasotalup doha nami ilobe-ilobemu halani dosa hajahaton pambahinan nami. Nasotalup nasosiat hata doha nami lobemu Tuhan. Tapi halani habayakonmu hidup nyuhurmu paguluhkon hanami paluahkon hanami gabe marmalas nyuhur hanami bani panorangon. Tenger duhur nami Tuhan. Hamdo tongtong makasumani kuriamuon. Kumbani danak das kubani na magodang. Hamma Tuhan memberi gogoh kubani sedia. Mamasumasu horjani kuriamu. Manambahi malas nyuhur ben nami. Asitongtong hanami Tuhan. Ibagas na semangat meneruskan aktivitas nami si ganupari. Idop maham Bapa itonggo kanami dohoma. Age pardalan ni horja. Na idalakon ni tim renovasi. Rumah pastori resort si antar sadaon. Ham Tuhan mamasumasu masupupon na porlu bani tim na iondoskon ham marhitehon ni kuria muon. Ase mardalan ni bagas nadyar. Itunggo kanami dohama Tuhan. Age hasuman nami na baru ilantik. Gabe panitia hari ulang tahun Jalan Jenderal Sudirmanon, ham Tuhan memberi kebijaksanaan, sada nyuhur, sada ni pikiran, asihaganupan, horja kepanitian, boy mardalan ni bagas najar. Age sidang-sidang na siyuli dalakon kuriamuon pe Tuhan, hamma na pasaut konin, ase marhitehon nin Tuhan, roh dorasni, pangidangion, itong-atongan ni kuriamu. Idop maham Bapa, jaloham matongko nami, ibagas goran niya na mo Tuhan Jesus Kristus si hopkop hanami. Amen. Paima
yondus kon hita galanganta. Tangar hita malobe hata ni naibata nagabi onjolan bata laho manggalang ay manatar surat bani Pesalmen 50 ayat 20 ise na manggalangkon bagal niuhur ay do napasangap kunahu anjaha ise na mardala ni bagas hapitoron hubani do patalarokku hatuahokku sonari patupuhita magalanganta.
Driap mahita jongjong. Ondos kon hita magalanganta hubani Tuhan na ibata martongko mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami perjar layak jana na unjak huban nami. Terima kasih ma sombah konon nami hubamu. Halan tongtong do ipasu pasuham gulu nami. Do may hasomani ham hanami jana ipasu pasuham horja nami. Da subani sadaryon. Sonari bagas malas ni uhuro do hanami. Mangondos kon buah ni horja na do pinasupasumuin. Gabe galangan hatarima kasihon. Pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe say jalohama galangan nami on. Bay nasa ngapon ni goranmu. Janah mambahin lambin marhatiridahan harajonmu i dunia on. Ibagas gorannya nakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Jalohama tonggo pakon elek-elek nami. Amin bamu o Tuhan manombah awon. Ham Bapa nami na inaguryatas, say napapasing maguranmu, say Roma harajaonmu, say saud maharoso ni hurmoy naguritong ahon songon na inaguryatas. Beri hamaban nami sadaron haguluhan aryari, sasap hamadusa nami songon panasap nami, banidusa ni hasoman na mardusa dopak hanami, ulang hanami bubay ham huparlajuan, paluah ham mahanami humbani pangago. Lahu manasyam, jana totap manasyam ulang mubah-ubah, anjahalam bin surung may bagas horja ni Tuhanin, ay boto nasyam, sedo na soya halojaon nasyam, ibagas Tuhanin. Mulak manasyam ibagas damay, jalohama pasupasu ni Tuhan na ibatata. Ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na ibata maham, isondangkon Tuhan na ibatama buhini hubamu, janah maidop mauhur ni mangidaham. Idopakon Tuhan na ibatama buhini hubamu, janah ipasorap madamini bani tondoymu. Amen. Salam letare, horas mo bata salom.